kini diayng paghigugma sugo ni sa Ginoo, dili ni atong kabubuton nga mahigugma o kabubuton ba nato nga dili mohigugma. Kay sugo man og di ta mohigugma, misupak ta sa sugo. Lingian na imong tupad na sige bakag tuman aning sugo kanang wa mulingi mga masinupakon. Naidaghang wa mulingi, luoy kay ta sige tagsimba unya ang ato ra dayng buhaton maura ang pagsupak-supak sa atong gisimba, no? Unsay tawag nimo anang magsigig duol sa tao unya magsigig pangayo unya inigsugo anang tawhanang iyang gipangayuan iyang supakon. Unsay tawag nimo ana? Kana ba magsig pangayo nimo nya kada nimo sugo supakon gyud tanan, mao na siya ang iyawanon. Sige, laing chance lingi sa imong tupad ing na nagtuman baka aning sugua. Sige, bahala mong wa mulingi. Sa paglingi pa lang masinupako na, labi na gyud sa paghigugma. Kay kanang nahigugma dili man na tikig og liog, kamao nang mulingi-lingi sa iyang palibot. Pero kanang wa mahigugma, kanang mga garbuhon tagas kay garbo, mao na yung mga tikig kay mga liog. Anala na sige ra ginagtan-aw sa gusto niyang tan-awon. Mga igsuon, sa unang pagbasa gipakita sa atong mga unang mga pangulo sa simbahan ang paghigugma sa mga tao nga nahimong kauban nila pero dili pariha nila o binuhatan ang mga pagano. Kaya ang atong unang mga leaders, mga Hudiyo man to sila, Diyos, kontra nila ang mga pagano, kaaway nila ang mga pagano. Karon kay doon na may nga membro nila, lahi man og practices, labi na gining circumcision, kanang pagpatuli. Kaya ang mga pagano di man magpatuli. Ang mga Hudiyo, ang para nila ang circumcision, timaan man sa ilang pagka-believers sa Ginoo. Diha na nagka-sumpakiay. Pero unsa may gihimos mga leaders, ingon sila, dili mo namo hatagan og bugat nga pasunon, pasabot ang inyong kultura, dili na namo usbon, kay wa man say sala, external sign naman na. Ang ilang gihangyo mao gyud ang paglikay sa sala, kanang interior nga cleansing, dili ra kay kanang external cleansing. Kita usahay kusog kita sa external, hinay kita sa internal. Kumusta maron sa may imong gisigihag limpyo diha, external o internal? Sagara na to gipanindot ra gyud ang gawas. Una ang balay panindoton niya, kusmod kay gnaw ang tagbalay ngadto sa silingan. So ang tuasod sa balay bati kay batasan, ang balay ray nindot. Usahay ang naong panindoton ang naong, pero ang kasing-kasing siging dumot, siging libak, siging away. So nindot og naong, bati og kasing-kasing.
Mas maayo pagbatig balay pero smiling ang nagpuyo. No? Kada bang inigawas nimo sa imong bating balay, nindot kayo imong smile. Sige. Lingi na sad sa imong tupad na nindot kag bay, na nindot kag balay. Example anang nindot og balay kanagong mahalon ba? Mahalon. Niya dili basta-basta ang mga dapat. Igsod pagid nimo sa sulod. Kanabitang mo blessing kog balay ana mga dagko nga subdivisions, magtan-aw ko ba nako hagdanan palangdaan pareha naman ig presyo sa tibuok namong balay. Ang ilarang hagdanan ba? Nindot gyud kayo. Pero magkinto ka kay ang chinilas ibilin gyud sa gawas. Niya kung isod nimo imong chinilas gikas gawas, tutukan og maayo ang imong tiil. Ano man, gahugaw-hugaw ka sa akong balay. Di ba? Ana. Sa inyo mo sana na ibilin gyud sa gawas. Ibilin no? Murabag holy place. Kay kanang holy place ibilin man nimo imong chinilas sa gawas. So para nato cleanliness is next to godliness. So kanang kusog kay manglimpyo, mura na sila holy, pero ang nahitabo mga yawanon. Ngano man di man makadawat sa ilang gitawag og hugaw. Si Kristo niingon, ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo mao ang pagpakamatay para sa iyang higala. Iya ding isumpayan, kamong tanan ako namong mga higala. Pasabot kanabitang mga higala sa may lang buhaton ana, kusog kay na sila magkomedyahanay. Komedyahanay ba? Na ako'y gimisahan nga nag-reunion. Ikapila to nilang tuig ikas high school, 50 naman ting ito katuig. So pila na edad na nila. Ning graduate sila, ning graduate yun sila college. Kurso nila niya. 50 na katuig ang milabay. Pila naman na yung mga edad na nila. Mga 70 no, ana, kapin. Nanay mga dagko kay mga ranggo nila, mga retired general, retired nga mga dagko ranggo ba. Abot sila kay kada ra man say magabot-abot kana bita mga successful people. Katong wa mo succeed, mura man sa to sila maitoy sa dito monhoy mauwaw ta na nila. Inig-abot ito kanang ilang kubidyahan ay bita hello dia ay kaya iya lang ka nya kaingon ka ba kadakog ranggo ani. Yanuhon ra magkot. Uy, alsato. Alsa sa town general dito na alsa. Ang kubidyahanay nila ba? Kanabita mga below the belt. O ilan ang mabuhat. Nga naman, higala manggod. Asway kung ingon ana ang pari. Napadir, alsaha to padir. Makahimo mo. Makahimo, basta higala ta. Tanawag ka na mga higala, gis pari. Ako na pa man ko yung mga friends nga ana bang gikan pagyud sa una ba nga wala pagyud ko wala pa ko mapari suod gyud mi. Ang tawag nila nako Siano. Sian. Di gyud mo tawag na kog father kay hilasan man sila. Hilasan ba? Di isa gyud mo amin kay hilas man. Kay sa una usa man sila sa mga arang-arang niya ako si punon kay tanan de hilas kay mo amin ka. Pero nasa iuban nga mo amin gyud bisan pag nahibaw ko nga sa una mura ra jud kog ulipon nila, pero karon mo amin gyud mo tahod. Ang point is kung himuon imong higala ang usa ka tawo, dili ka mo butang og daghan kaayong mga balaod para niya. Abli ang imong kinabuhi, makasud guwa sila. Ug mauni ang gugma nga gusto ni Kristo nga atong batunan.
Nya ikaduha, si Kristo nahigugma nato pinaagi sa paglimpyo sa atong mga sala. Kanang imong pinangga nga tao, makit-an ganina nimo nga nagkalapok unsa may imong buhaton, imo din siyang tabangan gani kanang gihigugma nimo kanang imong uyab or imong bana or imong asawa nga imong gihigugma, mukhaon na nya nay mabutang diri, kuha din kag tisyo imo dayong trapuhan, no? Kasuway mo ana kamong mga bana mo trapo pa mo og masami ang kuan diri kanang mga sabaw or kinaon sa imong asawa, o moingon ka ya ba nimo na hugaw na kay nang naong nimo ay pasige na ana ka unsa ka magkaon nga kag bata nga oy buot ana, or imong trapuhan kanang mga manag-uyab trapuhan dayon. Sweet kayo, ini kaminyo na wanay magsinawayay na nga naman kay wa na mahigugma ni hunong na paghigugma. Mao na siya ang inyong silingan, kung hugaw kayo ilang tugkaran, manilhig mo ilang tugkaran. Kung nahigugma ka, apilon ginani mong silhig, apilon ginani mong limpyo kanang ilang kanal, imo nang limpyuhan kung mo clog up. Kung nahigugma ka pero wa ka mahigugma, bisag kana na lang kanang dahon bitaw sa ilang tanom nya mahog, di jud ka mo punit. Dinhibitas atong ground, kita mo sa atong ground simbahan, limpyo ba o hugaw? Limpyo. Pero naadyo'y makaako dihag labay og mga papel, mga candy wrappers, mga sudlanas mineral water nga ilabay ra diha ba nga magite daghang butanganan pero mulakaw lang kagamay. Ana gyud hog ra dayon. Nga naman wa sila mahigugma aning atong lugar. Kamo nahigugma mo. Hatag mo og donasyon, love offering. Wa sa gyapon. Ona ang nahigugma nato, sigig palit na tog slots, malipayon sila. Malipayon kayo. Naay ni testimonya karon kay ang Ginoo lagi di man jud kuno matupngan sa iyang pagkamanggihatagon na siya'y na hospital siya taas-taas nga higayon, mga tungas buwan, ICU pagyod. Niya, wa siya kabayad sa iyang bill sa hospital kay para niya di na to makaber sa insurance kay nilapas na. Pero pagkaayo niya pasalamat, palit yapon siya slot diri nato. Few days after kuno gitawagan siya sa insurance company nga makaber dragyod ang tanan niyang bayronon. Wa rasa kumingking ang kantidad nga iyang gipalit diri kay sadako kayo niyang bayronon sa ospital nga covered sa insurance. Siya grabihas Ginoo Pader, no? Milagro ni Pader nako. Posible sad nga milagro pero ang Ginoo nahigugma manggod nato. Hindi gid na siya mobiya. Karon kita dinhi na sa tay akong giingon natay problema ang pagbayad anang luna diha pikas nga atong giabangan, baligya man ang ari nato unta pero galisod patag pangita og ibayad nya inyong paminaw na kay mahigugma nato diha na bahala mo diha magampo ta, no? Anay mahigugma maoy mo bayad. Joke kadako na ba bisag maulay mo bayad o nya ini guman ato lang siyang hinay-hinayag bayad gikan sa atong pamaagi sa pagbayad. Basin pa naay mga tao ingon ana ipadas Ginoo ba or mga pamaagi nga makabayad ta diha tungod kay
makaayo man na sa atong simbahan, makapalambo sa atong pagtuo, makapalambo sa atong community isip simbahan. Muna nya malipay pod ang tagiya. Ang tagiya ba malipay pod nga dili bitaw unya-unyaon or dugay kaayo nga mabayran. Musabot sa mga tagiya diha nga naa sila'y desire nga matagamtam sa nila ang kalipay para ng maong properties nila. Nya ato na siyang iampo kay ang Ginoo muhatag mangyod, unahon lang nato ang paghigugmaay kanang gugma ba. Naa sa ta din hikauban ang mahigugmaon kayo, niingon siya, kung naa palang kuha ng kantidara pader, ako gidayo ng bayran para sa simbahan. Nako bitaw, mao bitang nakasulti ka na kay wakman sa kay kantidad ingon ana. Ug naa pa ka ng kantidara, usa sa dunta ka nga managana moingon pagkadakuha sad no, unsa na lang kag dili makabayad ang simbahan. Ana. Usa sa ka nindot yung kanang naa ka sa sitwasyon. Pero naa man ginay moabot basta ang Ginoo nay mulihok ano man kay iyatang gihigugma, iyatang giatiban, og kon kini nahasubay sa iyang kabubuton, iya ginang ihatag ang katumanan. Munang relax lang. Nasay kasigig ingon ako, pader patrabaho ako des imong parokya. Nako sa tinud-anay sobra na gyud kayo ang amo diring trabahante. Ang uban ko magtunga na las ground na asang limpyuhan kay wa na may trabahoon. Ana kay gi-accommodate yun. Hindi siya padir di yun pwede kay mamatay na gid misgutom na ko kana noon. Ikamatay nimo ako yung kang misahan. Kay di isa nimo hubas ang among misa, pero relax lang. Akong gingnan ba, relax lang. Ay kay karatol. Dili ang kwarta mo'y makaluwas anang imong kalisod. Relax lang. Duol sa Ginoo. Wag tanga ng imong mga sala. Unsay imong mga sala, wag tanga. Makakita gyud kag nindot kayong mga grasya sa imong kinabuhi. Moro sa nay atong i-apply sa tong kaugalingon. Relax lang. Maka sana maghigugmaay lang kita kanunay.